Našu opštinu natkriljuje svojim ljepotama Kozara, koja predstavlja vazdušnu banju jedinstvenu u Evropi. Na vrhu je podignut memorijalni spomenik Mrakovica kao podsjetnik na prošla stradanja. Centralni dio proglašen je nacionalnim parkom i član je Federacije nacionalnih parkova Evrope. Spomen obilježje Donja Gradina služi vječni pomen žrtvama logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Broj stanovnika koji je imala prije rata, Dubica nije dostigla do današnjeg dana. Okupan mirisom stoljetnih lipa i moštiju svetog velikomučenika Avakuma, stoluje manastir Moštanica, duhovno središte cijelog Potkozarja. Staroslovenska riječ dub, koja je označavala hrast, korijen je imena grada utemeljenog 930. godine. Od 1901. godine grad se razvijao i pratio moderne industrijske tokove. Diku i ponos našeg kraja svakako predstavlja najveća mljekara u Republici Srpskoj, koja je 2007. godine postala dio Imlek sistema. Kozarska Dubica je smještena na desnoj obali rijeke Une, gdje niču brojna izletišta. Turističku ponudu upotpunjuju Banja Mlječanica i etno selo u Knežici. Sjećajući se djetinjstva, biznismen Filip Cepter darovao je rodnom gradu velelepni hotel. Današnji centar mjesta podigli su srpski trgovci sredinom 19. vijeka, kada su izgradili glavnu ulicu u kojoj posebno mjesto zauzimaju Svetosavski dom i crkva svetih apostola Petra i Pavla. Mnoge vojske su pustošile ove krajeve, donosile su rat i velika stradanja, a odnosile sve što se moglo uzeti. Ali naš narod je uprkos svemu opstao i sačuvao vjeru u budućnost života na ovim prostorima. Ponosni na Kozarsku Dubicu, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.